Nā, kei te whakahaere hia he hōtaka hou e whakamahi ana I tētahi kaupapa reo rua kia mōhio ngā tauira ki ngā reo e toru neke atu rānei. Ko te ingoa o te hōtaka nei, ko te reo ruatanga, ko tōna iho matua he whakakaha ake, he whakapakari ake I ngā kaiako ki te tautoko I ngā tauira e hia ana ki te ako I ngā reo maha. Aneira, a pohatu roa wainga. Tūtaki mai kia Chris Lohman, he kai kōkiri I tētahi hōtaka whakaako kaiako, e aro tahi ana ki te whakaako I ngā reo ma te reo Māori. Tika ana kia tautoko hia e te akumanga, te kaupapa, arā ko te reo ruatanga, kia puta mai te tamaiti I tōna reo ruatanga. Ko te whāinga matua kia whakapakari ngā reo e rua, hei tū āpapatanga hei ako I ngā tini reo o te ao. Mā te huarahi o te haere ngātahitanga o ngā reo e rua, arā te reo Ingarihi me te reo Hāmoa, kia ako nai te tamaiti te reo matatini o aua reo e rua. Be courageous, be vulnerable and give it a go. Ko Mary Takatainga te tumuaki o te kura o Manurewa ki te rāwhiti. E āki ana ia ki e tahi atu tumuaki kia whai I tēnei hōtaka hei paenga mō ngā tamariki. He takes it from a different angle, like he's really quite culturally responsive, really allowing the tamariki to really bring their flavour and their stories. He tino harikoa te ngākau. Ki te rongo I te reo Māori e rere ake nei I roto I taku whānau. And we believe that with Chris Lohman's expertise and his experience, we think that's the key to unlocking that little bit that was missing because they came to school every day. Hei tāpiri, kaore he mutunga o tēnei mea te ako mō ngā kaiako. Pohatu roa wainga, te karere.